Šeta cura primorjem pored kafića, kad viknu Crnogorac: "E, mala, baš si zgodna." Uzvrati djevojka: "Hvala, to je od plivanja." Reče Crnogorac: "A što glavu ne smuči malo?" Kako dva Crnogorca peru u auto? Jedan drži sunđer, a drugi vozi napred-nazad. Pita psihijatar Crnogorca da opiše sebe u 2 reči. Lenj. Ali to je jedna reč, pa to ti pričam. Šta kaže Crnogorac kad ga zovu na proslavu 20 godina mature? Kaže: "Pa gdje sad zakazaše u sred ispitnog roka." Zašto Crnogorci dolaze u Srbiju? Zato što su čuli da tamo nema posla.